Wemeli ke Sohiong Constituency uba Samlin Malngiang uba deru myntri sorkar ke jylla uba de peit ya ketanat umdi ulai sngewbha santali ki kor computer shaka Lawmei Presbyterian Secondary School Lawmei Rkc-Pynhap Pyrda ke Jingrakhe dab arbusan Snem jokani ke skul. Hagani ke jylla Pynhap Pyrda lawan bani don lang ru myntri rang ba benrap ke sorkar jylla uba Preston tensong uba de kemi atat ikatanat penbahas surong kinong elam balang bar ki bor penyai ke skul ki bekintub utumen basan CB dan Tatyang President ke School Managing Committee uba TS Kharlor Secretary Kong Regional Kharbuki Headmistress u Honorary Principal ke Skul Pastor HK Nong Pesap ki kemi ki khpa ki nohikai ki khna puli ki nong elam balang bar ki wei wara preng ke jingjur usla bar ke jingkriat hakani ke janmir ki khna skul ki lapen i ki sap pen i riam ki jingshar bar ki wei ki jingpen bernya ya kani ke skul la senga ke Snem chajar kandai spa kandai pusau bar kanang ya ki Snem ke skul kanang ya chakmat ban kentiu ke dan chak upper primary bar ya ka secondary la play ha ke Snem arhajar ar ya ke Jingrakhe dab arpusan Snem la play ha ka arpoi trik ubanai risau bar penkut pat ha ke janmit sngi thoding habakren link kot ha ke jylang uba Samlin Malngiang ulo ong bo wan ban ya kemen lang ha kani ke Pynhap Pyrda ke Jingrakhe dab arpusan Snem da kemen sim ka bakamen ulo ong ru bakamu MLA ukloi ban ya trailang khnang ban wengi ki nuki jing e ki ba ke skul ke yakendu bar ki jingdan kam ke skul ken ya chakman Gandum pular ya ke bahan ne nanai ga don ringkat pati pengia ke jinge gunung inle ringkat ko upa Sohiong Constituency batu upe wo piji era bangan trelang berpeturung ya ke skul ke be jongi bakat ki saprang gandum pular Rkc jingdan kam ke skul ganya saprang nam da jingtet ke jing lang baru pada ada nasi naso bonong ngi bagalong kene ke swi ke skul tenan wada treng ke jing sap kande hanga ke mesim ke sai hur luar balai ke sai cuma kene ke jingi tu biaya na bat ngana IFP kalong tumju kamdan jingi phe marka jingi mantilang kawara ke jingi dai ke baskam bat bantai ke skul ke jingi bakam long ke bapau susu hon ngatip ke jing pulai ki khna kinoi kai jingi negeri basta baki khna kinoi basta terpatrai sitom kane ngakwa bakata jingi kai ki khna ke bami negeri basta kenya hap kardan lang kastum ke juk ke bamba ringkat ke building school Larangi peit sekalian singkai kalong sa sekolah ke bapau sakman hakane ka dong ka thain dingyai jongi jekum kala kwa baka jingnan ni start kena ke bami nangle kinyo i baka ne in sekolah ke baka pule ringkat ke jingi po ringkat ke jingsna ba thumai jekum kala wan hangle banura eta jingkalwa banget lelang dan penkiu seprang ya ke sekolah Lawmei Secondary School Presbyterian Nakaliang uba Preston tensong kumukongsan uloong manakaliang ke sorkar kan penkamti ha ka managing committee jong ki skul man penyai ki skul bar ai ke jerap ad hoc grant uang badan ka man kinti ke pule puthi ka babiang badan persyang man kinti ke literacy rate hadu khandai pu 8% hashwa jo ka Snem ahajar laipo Ulong kumbang itip baka jingnang jingtip kalong ka badan kamlut akinu ki benta la kalong ha ka kamrep ni kam khai pateng kumta uyo i baki kam ki batrei daki badan ka jingnang jingtip ki kam biang ban kam kiyo bagi ki arpusan Snem ki sawan pa nanges ken magani skul ke jopi kanang ya syapra na ka buro syaka buro na kawai Snem syaka wei pat Snem dongin klet arpusan Snem katung ka Constitution jong dari India ulane kapriu kalada arpusan Snem gladon ye kahok bangkit lane ban don kata jingkit le la pilong kumu MLA la pilong kumu MP la pilong kumu FDC kama berpau saya baka jingkap arpusan Snem lani udumar arpusan udai umat don kam haduk kata-kata ya kajingkin jujuni iwei bayu ai nama kata Snem arpusan
Jingrakhe Jingdak Ampusan makan long kabaton jimut na kabuta jong kanita skul jong kapalang hangi apo Lawmei. Ka skul ha baro shi tayo ka Jingrakhe da pasan Snem kala pelong ki program jylla akai ba ka repair na do ka y shat ki sports par ki way. Shine on light to all the people all around us.